Dicaliak roman lah sadang dipandang tubuh lah patui. Ya kan? Anyo carian jodoh. Sama so Nabi baminantu tu Pak, adik sepupu boleh diambil kaminantu. Sabalun turun surah An-Nisa. Kalau kini tak boleh lah Pak. Si adik sepupu beliau jadi menantu, tu Ali bin Abi Talib. Tu anak peteknya, anak Abu Talib. Anyo ambil dia Nabi kaminantu. Kalaki Fatimah. Tapi sajak surah An-Nisa matur pernikahan, tu tak boleh lagi. Ali bin Abi Talib ko kebetulan nikah jo anak Nabi, iduiknya bansai sebab. Jalai kayo dicilok kayo saya tidak pernah. Ada orang dicilok kayo, zat lai kayonya sebentar, tu bansai lihat. Tu dicilok kayo namanya. Apabila namanya tu, ketika orang banyak masa batu cincin. Itu kan tahu merah tu. Iya kan, coba batu ladonya sah orang.